Angifuni ungasho ngiyajabulisa ukukubona. The fact ukuthi weke yonke into ojahela ukuza la. Ngachaza into eyodwa ukuthi kunendaba ezimnandi oyiphethe. Nenkasetsi decision kisabuyalwana mamphilisha. Of course, yeah. Bona ke itse gore nna le wena re kile rana le mathata. Mara o ka se boele fela mo life-eng ya ka o expecta gore ke sign contract. No. No. Mhlawumbe ngihlwekile ukuyibeka lento ngendlela right. Bengachazi lokho. Mara wena ga o se o tlhoke go mpontsha gore o file yankana. Ga ke tlhaloganya gore ke ngwana le nako for nna. Kana ke ka gore Gabriel o mo offerle contract. Ha? Wena o na le plot ya go etsa something se se sa. Lalela. Khona ufuna understand ngami. Angirani business kanjalo mina. Ukucela kwami ukuthi ubuye. Ingoba wena Maruna une talent. Powerhouse. Uyakwazi lokho. Ubuya ka yona Genesis enkubile ya kantla. Genesis e tsering sengwe le sengwe se ke se bereketseng ka thata. Ke ne ke se powerhouse fa ke sa inile le Genesis. Hey, Wendy. Oh, Gabriel. Okay. Oh. Wawusukubona. No, ngihlala phansi la. Qala. I'll show you when. It's a contract. Contract. Yeah, my contract with. Yini bambile manje ngoba phela ayike dile fanele. Yigolide le. Mama na wethu nalo bayeza lebala ka mhopotsa. Wena ngangiloya. Unkwekwe lo mmeli. Sakhumbula. Kona bona kungcono ukuthi uhambe nalo liyahlaya. Beka manje isikhathi sesimoshakalayo. Isikhathi, imali, wena. Mara no control akena. Ke make a shop paisa. Lo ngisho. Isikhathi sidliweyile wena. Ngithini? Komje isikhathi elindile lapha estudio. Alright, plus sign. Sure. Esta. Ke phate e feng he ke re o ska tlhole o tlasa ke fo kae fo ha o tlhaloganye fo kae ke re phoso ka wena phoso e zanga ka year o itse ke ngene fasise ngeke ke tlo gore tota mama relax le itlola tampinjaka pinjaka sorry re ke go etso feel uncomfortable labo bengazimisela ngikwenza kanjalo Evarin mina bengishayile ngawo strong bengicamthi nawe but fail for kon bamba ke tswara diploma ka rako parking lot ki avoid gore ke u tied